Jer kad je trajno euharistijsko klanjanje prisutno, kad ljudi idu na trajno euharistijsko klanjanje, to je silna svjetlost Isusa Krista koja nad čitavim tim područjem tako je jaka da otjera sve duhove rata, smrti. Evo, pitanja su bila zašto se mladi ljudi ne žene, zašto ima toliko samaca. Pa stavi trajno euharistijsko klanjanje u grad, pa će biti manje samaca. Jer će svjetlost Isusa Krista otjera te duhove. Meni to nikako nije jasno. Dakle, mi se klanjamo Isusu Kristu, meni nije jasno da ovo što si ti postavio pitanje, da se na neki način čak i priječi to. Kao to nije neka duhovnost. Pa Isusu smo mi poslušni, Gospodinu smo poslušni. Pa pitam se ja što će se dogoditi sad Hrvata, koliko ima u Bosni i Hercegovini, što će se dogoditi ako se još bude smanjio broj Hrvata? Evo, pitanja vaša su, nema djece, samci, ljudi odlaze i tako druge religije, islam se širi, dok im je sve istina. I što mi radimo? Smo mi pitali Isusa koji je odgovor Gospodinov na to stanje. Što mi radimo? Kao politika je kriva. Stvarno, treba će doći pred Gospodina i da takav odgovor Gospodinu. Politika je kriva. Svi smo mi odgovorni. Čitava crkva koja se piše ovim slovima, svi smo odgovorni da se to stanje promijeni, a stanje se ne može promijeniti bez milosti Isusa Krista. I osim ove duhovnosti koja nam je zadana da mora biti, to je sveta misa i sakramenti. Osim toga, mi trebamo dizati duhovnost kako je potiče Duh Sveti. U Hrvatskoj ima mnogo gradova u kojima ima trajno euharistijsko klanjanje. Sad sam bio u Slavoniji. Slavonija se toliko promijenila. Slavonija je toliko zablistala za neprepoznat. Kako je došlo trajno euharistijsko klanjanje?